Барзи салому адаб хидмати шумо мухлисон ва ҳаводорони телевизиони футбол ва варзиш. бозиҳои даври охири чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи олӣ идома дорад ва имрӯз қайд бояд намоем ки дар даври 22 даври охирин се бозии дигар баргузор мешавад ки яке аз бозиҳои марказии ин давр миёни дастаҳои панҷшери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ва ҳамчунин дастаи ҳосилоти фархор мебошад. муҳимияти рақобати мазкур дар он аст ки дастаҳо барои мавқеъҳои худро устувор кардан ва ё барои боқӣ мондан дар мавсими ояндаи лигаи олии кишвар муборизаҳои худро идома медиҳанд ва бояд бигӯям ки натиҷаҳои на он қадар хуби ҳардуи дастаҳо дар мавсими ҷорӣ феълан тимҳои мазкур дар хонаҳои поёнии ҷадвали мусобиқа қарор доранд ва бояд бигӯям ки дастаи ҳосилот ҳарчанд вазъияти хубтар дорад нисбати дастаи панҷшер, вале дастаи ҷалолиддини балхӣ дар нисбат ба ҳарифи имрӯзаи худ воқеан вазъияти хеле душворро паси сар мекунад дар мавсими имсола ва феълан дар мавқеи охирини ҷадвали мусобиқаи лигаи олӣ қарор дорад. то ин ҷониб 21 рақобат паси сар кардааст ва дар ҳамаи бозиҳо дар умум 11 имтиёз ба даст оварда буд ки ин ҳам дар аввалҳои мавсим каме бозингарони ин даста ва умуман вазъияти ин даста хубтар буд ва 11 имтиёз ҷамъоварӣ карданд ва акнун мубориза мебаранд барои раҳо шудан аз хонаи охирини ҷадвал ва боло рафтан ба зинаи баъдӣ ва шонс пайдо кардан барои бозии гузаришӣ барои боқӣ мондан дар ҷадвали мусобиқа барои мавсими ояндаи лигаи олӣ. дастаи ҳосилот бошад бозиҳои мавқуфмонда хеле зиёд дорад. имрӯз бозии даври яъне ки бозии 20-уми худро дар мавсими имсола паси сар мекунад. ду бозии дигар мавқуфмонда дорад, яке бар муқобили дастаи истиқлол аст ва то ин ҷониб дастаи мазкур 23 имтиёз ҷамъоварӣ кардааст, дар мавқеи нуҳуми ҷадвал қарор дорад ва барои боз ҳам мустаҳкамтар кардани мавқеи худ дар ҷадвали мусобиқа имрӯз барои 3 имтиёз мубориза мебарад бар муқобили дастаи панҷшер. хуб, бозиро шаҳру тавзеъ медиҳем мустақиман аз варзишгоҳи марказии шаҳри бохтар бо сабаби вазъияти на он қадар хуби майдони хонагии дастаи панҷшер мавсими ҷорӣ аксарияти бозиҳои худро дастаи мазкур дар варзишгоҳи марказии шаҳри бохтар баргузор намуд ва имрӯз ба сифати меҳмон дастаи ҳосилотро қабул мекунад ва мухлисони оҳиста оҳиста мухлисон ба минбари майдони марказии шаҳри бохтар наздик яъне ки ташриф меоранд ва мухлисони зиёдро умед дорем, чунки фосилаи миёни ноҳияи ҷалолиддини балхӣ аз маркази шаҳри бохтар он қадар фосилаи зиёд надорад, бештар аз 30 километр. аз ин хотир умедвор ҳастем ки мухлисон оҳиста оҳиста ба минбари майдон меоянд. ҳоло шумораи хеле зиёди мухлисон аллакай дар оғози бозӣ ҳастанд, дастаи дӯстдоштаи худро мухлисӣ мекунанд ва имрӯз дастаи меҳмон яъне ки дастаи ҳосилоти фархор низ мухлисони хеле зиёдеро ба худ овардааст. аввалин имконият барои футболбозони дастаи панҷшер буд, вале ин имконият аз байн рафт. имконияти хеле хуб барои футболбозони дастаи ҳосилот кӯшиши муҳаммадшарифи саидхоҷа буд. дӯстони азиз, имконият дорем то фурсатҳои хатарнок ба миён омадан, то омӯзиши дастаҳо миёни якдигар ҳайати дастаҳоро барои шумо шинос кунем. он нафароне ки имрӯз дар рақобати мазкур барои мо шумо кор мекунанд, ҳамаи онҳоро барои шумо шинос кунем. нахуз оғоз мекунем аз дастаи панҷшер ки ба сифати мизбони рақобат дар ин бозӣ ба майдон баромадааст. дар дарвоза таҳти рақами 24 петер саркодие бозӣ мекунад. дар хатти ҳимоя бошад капитани даста рақами 17 равшан азизов, рақами 19 фирдавс алиназаров, рақами 55 иззатулло рӯзиев, рақами 13 қурбонбой шералиев. дар хатти нимҳимоя бошад рақами 12 муҳаммад буризод, рақами 99 ҳасанбой қаҳоров, рақами 20 нитенгу дарян, рақами 88 давлатбек сайдаминов ва дар хатти ҳамла бошад имрӯз ду нафар ба майдон омадан. инҳо рақами 70 рустам кучкаров ва рақами 50 аес исмаил. хуб, сармураббии даста дӯстони азиз алиризо аскарӣ мебошад. хуб, ҳайати дастаи меҳмонон ба таври зайл аст. дастаи ҳосилот имрӯз дар дарвоза
рақами 1 Далер Азизовро ба майдон овардааст. Дар хати ҳимоя бошад рақами 21 Фирдавс Чақалов бозӣ мекунад, рақами 5 Баракатулло Нигматуллозода, рақами 7 Ислом Зоиров, рақами 10 Капао Япеу. дар хати нимҳимоя бошад ва ҳамчунин як нафари дигар имрӯз дифоъгар ба сифати дифоъгар ба майдон омадааст. ин рақами 63 Муҳаммадшарифи Саидхоҷа мебошад, яке аз бозингарони калидии дастаи ҳосилот. Сараввал акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми аввалини дастаи ҳосилот. ба ҷаримагоҳ наздик мешавад Лонгҷисонг Партов, вале Партовти на он қадар хуб, вале имконият ҳаст барои зарба задан. ин имконият аз байн меравад. дар хати нимҳимоя бошад дӯстони азиз дар дастаи ҳосилот рақами 8 капитани даста Фаридун Шарипов, рақами 28 Арсен Били Обама, рақами 11 Санде Лонгҷисонг, рақами 17 Ҷозеф Акомади, рақами 17 Акомади Ҷозеф, яъне ки ба сифати ҳамлагар ба майдон омадааст ва ҳамчунин рақами 70 Нгомбе Мбенге Рудолф Патрик мебошад. Сармураббии даста Зайниддин Раҳимов. хуб, дар аввали рақобат аллакай фурсатҳои хатарнок дар назди ҳардуи дарвозаҳо аз ҷониби футболбозони ҳарду тараф таъсис ҳам дода шуд. мо шумо шоҳид гардидем бозингарони дастаи ҳосилот нисбат ба бозингарони дастаи Паншер дар як фурсат хеле наздик буданд ба задани гол, вале аз фурсати муносиб истифода бурдан натавонистанд. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. ва дӯстони азиз, барои мо шумо бозиро қазоват мекунанд Насрулло Кабиров, довари таҷрибадор дар фазои футболи Тоҷикистон ва ҳамчунин футболи хориҷ аз Тоҷикистон, яке мусобиқаҳои байни осиёӣ, ва ҳамчунин Акмал Буриев ба ӯ кӯмак мекунад, Аслиддин Тағоев ҳамчун довари эҳтиётӣ ва инспектори бозӣ бошад Диловаршо Орзуев аст. хуб, дӯстони азиз, гуфтем ки фурсатҳои бозингарони дастаи ҳосилот дар дақиқаҳои аввали бозӣ хеле зиёдтар буд нисбати дастаи Паншер, ҳарчанд ки дар сониҳаҳои аввал футболбозони дастаи Паншер имконияти хеле хуб доштанд. мубориза мебарад барои тӯбро ба даст овардан футболбози рақами 50 дастаи Паншер Маэл Айси. Партов ба самти пеш, футболбозони дастаи ҳосилот наздик мешаванд ба дарвозаи дастаи Паншер ва ҳунарнамоии хеле зебо аз ҷониби дарвозабони дастаи Паншер Петер Саркодие. дирӯз дар ҳамин варзишгоҳ дӯстони азиз яке аз бозиҳои даври 22 миёни дастаҳои Вахш ва Исаравшан баргузор шуда буд. дастаи Вахш ҳарчанд ки бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард, вале бояд бигӯем ки дастаи Исаравшан ҳам рақобати арзанда нишон дод, аз контур ҳамлаҳо, яъне ки аксулҳуҷумҳо хеле хуб истифода мебурд ва дар ниҳоят бо мушкилии зиёд ҳам бигӯем мешавад. дар қисмати дуюми дидор дар дақиқаҳои 70 футболбозони дастаи Вахш баъди тағйиротҳо дар ҳайати бозингарон баъдан ба задани гол даст ёфтанд. футболбозони дастаи Исаравшан 10 нафара рақобатро идома доданд. корти сурх гирифт футболбози рақами 22 дастаи Исаравшан ва ҳамин тавр дастаи Вахш тавонист ки ғолибияти навбатии худро истиқбол бигирад. ин бозӣ хеле муҳим барои футболбозони дастаи Вахш буд, чунки онҳо дар мавқеи аввали ҷадвали мусобиқа қарор доштанд ва барои боз ҳам мустаҳкамтар кардани мавқеи худ дар ин ҷадвал кӯшишҳои хеле зиёд карданд ва бозиҳои ҳарифони ҷадвалии онҳо махсусан Истиқлол ва Равшани Кулубу дигару дигараҳо вобастагии хеле зиёд дорад чемпионшавии дастаи Вахш. вале бояд мунтазир шуд бозиҳои мавқуфмондаи дастаи Истиқлолро ки ба чӣ анҷом меёбад, ба кадом натиҷа анҷом меёбад ва баъдан баъди баргузории бозиҳои мавқуфмонда аз натиҷаи яъне ки аз чемпионшавии дастаи миёни Вахш ва Истиқлол шояд фикр мекунам ки рақобати хеле ҷиддӣ аст, баъдан аниқ хоҳад шуд. имконияти хеле хуб меояд барои футболбозони дастаи Паншер. имконият аст барои ҳамларо идома додан, вале футболбози рақами 70 ин даста Рустам Кучкаров сари вақт расида наметавонад, яъне мавқеи худро ишғол карда наметавонад барои зарба задан. вагарна имконияти хеле хуб буд, чунки 2 нафар футболбозони дастаи Паншер дар дохили ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот буданд ва аввалин зарбаи кунҷӣ дар бозии имрӯза ба нафи футболбозони дастаи Паншер аст. аз ин чиз истифода бурда метавонад ё не, ҳамагон мунтазир мешавем. футболбози рақами 88 Давлатбек Саидаминов барои Партов анҷом додан омода аст. Партов анҷом дода мешавад, имконияти хеле хуб,
вале бартараф мегардад аз ҷониби дифоъгарони дастаи ҳосилот. дар ин мавсим таҳти сармураббигии Зайниддин Раҳимов ҳосилот ҳарчанд ки бозиҳои хеле хуб сипарӣ карда буд ва ҳоло ҳам имкон дорад бо баргузор намудани бозиҳои мавқуф монда, вале натиҷаи фикр мекунам рақобатҳо барои мухлисон он қадар қобили қабул нест, чунки мавқеи нуҳум ки наздик ба хонаи аутсайдердорони ҷадвали мусобиқа наздик аст, барои мухлисон шояд қобили қабул набошад. новобаста аз натиҷаҳои на он қадар хуб барои дастаи Паншер, мухлисони ин тим дар бозиҳои сафарӣ ва ҳамчунин дар бозиҳои хонагӣ ҳам бигӯем мешавад, ҳарчанд дар майдони худ бозиҳои худро баргузор накардан ин мавсим зиёд ташриф меоранд, дар бозиҳои сафарӣ ҳам ҳамин гуна ва фикр мекунам ки яке аз дастаҳои сермухлис дар фазои футболи кишвар ин дастаи Паншер ва ҳамчунин дастаи ҳосилоти Фархор акнун таърихан онҳо мухлисони хеле зиёд доранд, вале дар бозиҳои сафарӣ шумораи на он қадар зиёди мухлисон дастаро ҳамроҳӣ мекунанд. Вале дар бозиҳое ки ба қавли дерби мешавад, бозиҳое ки дар муқобили Равшани Кулло баргузор мешавад, дар муқобили дастаҳои наздик ба ноҳияи Фархор, ҳатман мухлисони бешумор, лашкари бешумори мухлисонро дар бозиҳои мазкур мушоҳида кардан мумкин аст. ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилот ба замин афтонида мешавад. Бозингари рақами 63 ин даста Муҳаммадшарифи Саидхоҷа ва довар Насрулло Кабиров ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст, чунки худи довар дар назди қазия буд, дар назди ҳамин ҳолат буд, ба чашми худ дид, рафти рақобатро банд кард ва футболбози рақами 20 дастаи Паншер Дарьяни Тенгу баҳс мекунад бо довар дар нисбати анамин қазия ва омодагӣ мебинад барои зарбаро задан футболбози рақами 7 дастаи ҳосилот Ислом Зоиров. Ислом Зоиров яке аз нафароне аст ки дар иҷрои зарбаҳои стандартӣ маҳорати хоса дорад. Зарбаи ӯ вале зарбаи на он қадар сахт бигӯем аз ҷониби ин футболбоз анҷом дода шуд, аз ин хотир ба девори сунӣ бархӯрд ва ин зарба баргашт. боз ҳам имконияти хеле хуб барои футболбозони дастаи ҳосилот ва ба задани гол даст меёбанд. Агар ин ҳолати офсайд набошад, дӯстони азиз, аллакай дар дақиқаҳои даҳуми дидор ҳисоби бозӣ кушода шуд ва ҳосилот ба задани гол даст ёфт. муаллифи гол футболбози рақами 11 Лонг Ҷисон ки дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Паншер мавқеи хеле хубро касб кард ва аз партофти ҳамдастааш истифода бурду голи аввалин дидорро ба ҳадаф расонид. Вале на, ин футболбози рақами 17 будааст Ҷозеф Акомади. на футболбози рақами 11 Лонг Ҷисон дар дохили ҷаримагоҳ буд. аз мавқее ки мо истодаем муайян кардани футболбозон андаке душвортарам ҳаст. аз ин хотир дар дохили ҷаримагоҳ футболбози рақами 11 дастаи ҳосилот хеле мавқеи хубро ишғол кард ва аз ин чиз истифода бурд. хуб, ягон хел ҳолати офсайд, ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта нашудааст. футболбозони дастаи ҳосилот дар дақиқаи даҳуми дидор бо ҳисоби 1-0 пешсаф мегарданд. дӯстони азиз, бозии хеле муҳим, вале фикр мекунам ки аз ҳосилот дида бояд футболбозони дастаи Паншер кӯшиш зиёдтар кунанд, чунки вазъияти онҳо дар ҷадвал нисбати дастаи ҳосилот андаке бадтар ҳам ҳаст, чунки онҳо дар мавқеи охири ҷадвал қарор доранд ва бояд барои шумораи имтиёзҳои худро зиёд кардан аз дастаи Ҳулбу ки ҳарифи ҷадвалии онҳо ба ҳисоб меравад кӯшиши зиёдтар бояд анҷом диҳанд. феълан дастаи Паншер гуфтем ки 11 имтиёз дорад ва ҳарифи ҷадвалии онҳо дастаи Ҳулбук 12 имтиёз дорад ва дар ин бозӣ онҳо метавонанд ки бо ғалаба кардан ва зарбаи хеле қавӣ аз масофаи дур аз ҷониби футболбозони дастаи Паншер буд, вале бо 3 имтиёз ба даст овардан дастаи Паншер метавонад ки як зина боло аз дастаи Ҳулбук истад, яъне ки мавқеи Ҳулбукро ишғол намояд ва Ҳулбук мавқеи Паншерро онҳо метавонанд ки иваз кунанд, вале ин ҳам аз натиҷаи бозиҳои дигар вобастагӣ дорад. ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилот Муҳаммадшарифи Саидхоҷа партофти на он қадар дуруст аз ҷониби ин футболбоз ва акнун аксулҳуҷуми бозингарони дастаи Паншерро мушоҳида мекунем. онҳо наздик мешаванд ба дарвозаи дастаи ҳосилот. Маэл Аесси ва дар миёни ду нафар футболбозони дастаи ҳосилот бубинед чӣ гуна тӯбро соҳиб мешавад.
ISC ва хеле хуб дифоъ мекунад. дарвозаи худро футболбози дастаи ҳосилот. ҳолати офсайд ба қайд гирифта мешавад. Насрулло Кабиров дасти худро боло мебардорад ва бозингарони дастаи ҳосилот акнун аз дарвозаи худ Далер Азизов тӯбро ба бозӣ медарад. аз назди дарвозаи худ ба ҳуҷум мегузаранд бозингарони дастаи ҳосилот. услуби хоси футболбозони ҳосилот ё худ умуман услуби гузоштаи худи Зайниддин Раҳимов дар арсаи футболи кишвар ба ҳамагон маълум аст. бештари ҳолатҳо аз аксулҳуҷумҳо яъне ки аз контрҳуҷумҳо истифода мебарад. мутахассиси мазкур мавсими гузашта мо дида будем ки чӣ хел бо дастаи Регар Тадаз сармураббии мазкур имкониятҳои хуб дошт. хуб акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Паншер вале дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро аз даст медиҳад бозингари ин даста ва ҳунарнамои хеле хуб нишон медиҳад Ислом Зоиров. ҳоло ҳам идома дорад ҳуҷуми бозингарони Паншер. Давлатбек Саид Аминов партоф анҷом медиҳад ба дохили ҷаримагоҳи ҳосилот. дар умум услуби бозингарони дастаи Паншер дар мавсими имсола бад набуд. фақат бахти футболӣ барои онҳо омад накард. дар хати ҳамла бояд дар равзанаи трансферҳо анҷом дода мешуд вале анҷом дода нашуд. бозингарони хуб даъват нагардиданд. аз ин хотир онҳо дар хати ҳамла воқеан ба қавле андак меланганд вале дар хати дифоъ дар хати нимҳимоя бозингарони хеле хуб доранд. партоф ба дохили ҷаримагоҳ имконият аст барои зарба задан вале ба замин афтонида мешавад. довар ишора мекунад ки ягон хел қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. акнун аксулҳуҷуми бозингарони ҳосилотро мебинем дар маркази майдон бо ҳамдигар бозӣ мекунанд. Рудольф Патрик бо услуби хосаи худ ва ишора мекунад ки тӯб ба дасти бозингарони Паншер расида буд вале довар ишора мекунад ки рақобат идома дорад. ҳамин гуна иштибоҳҳои кӯчак ҳамовақт дар бозиҳои Паншер дар мавсими имсола дида мешуд. аут ба фоидаи футболбозони Паншер аст. дар мавқеи озод як бозингари Паншер қарор дошт вале партофти дуруст анҷом дода нашуд. акнун партоф ба дохили ҷаримагоҳ аз ҷониби футболбози рақами 17 дастаи Паншер Равшан Азизов анҷом дода шуд. тӯбрабои хеле хуб аз ҷониби бозингарони Паншер вале гуфтам ки дар хати ҳамла бозингарони Паншер иштибоҳҳои хеле зиёд мекунанд. ин гуна иштибоҳҳо дар бозии Паншер дар мавсими имсола хеле зиёд буд. Рустам Кучкаров аз мавқеи ба қавле кӯчагӣ гӯям агар аз мавқеи хеле сода истифода бурда наметавонад. зарба задан аз чунин масофа барои футболбозони андак касбидар бояд осон бошад, аммо истифода бурда нашуд. вале ҳуҷуми бозингарони Паншер идома дорад. мухлисон дастгирӣ мекунанд дар минбари майдон. футболбозони дастаи Паншерро имкониятҳои хеле хубро аз даст медиҳанд бозингарони Паншер. агар ҳама ин имкониятҳо истифода бурда шавад бозингарони азиз фикр мекунам ки дар тӯли чанд дақиқае ки баргузор шуд рақобати мазкур бозингарони дастаи Паншер бо ҳисоби калон бояд пешсаф мешуданд. вале бубинед ки кадом фурсатҳо аз байн меравад. дар дохили ҷаримагоҳ онҳо чӣ кор мекунанд. дар мавқеи озод аз масофаи наздик ба задани гол даст ёфта наметавонанд. дар маркази майдон дифоъгарони дастаи Паншер бозиро идора мекунанд. Равшан Азизов партоф ба самти пеш боз имконияти хуб ба миён меояд барои Майл Айеси, аммо аз даст медиҳад бозингари мазкур. агар мавқеи озод пайдо кунад Айеси зарбаҳои хеле хуб дорад вале инҷо аксулҳуҷуми бозингарони ҳосилот оғоз мешавад. Рудольф Патрик партофти ӯ ба канори рости майдон дар он ҷое ки Ҷозеф Акомади қарор дорад. Ҷозеф Акомади ба дохили ҷаримагоҳ ворид мешавад. имконияти хеле хуб барои муаллифи голи аввали Дидор ва муаллифи гол боз ҳам тӯбро ба қафо партоф мекунад ва тӯбро аз даст медиҳанд. акнун аксулҳуҷуми бозингарони Паншер оғоз мешавад вале довари канорӣ ишора мекунад ки бозингари дастаи Паншер Муҳаммад Буризод буд агар хато накунам дар ҳолати офсайд қарор дошт ва бозингари дигари дастаи ҳосилот бар рӯи замин хобидааст. корти зар нишон дода шуд ба футболбози рақами 88 дастаи Паншер ба Давлатбек Саидаминов ва мухлисон ҳам эътироз мекунанд ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст. аз довар хоҳиш мекунанд корти сурх нишон диҳад.
ولی این حالت کارت زرد است دوستان عزیز. بازیگر دسته حاصلات به زمین افتانیده شد با کارت زرد از جیب نصرالله کبیروف برآورده شد بر مقابل دولتبک سیدامینوف. و دوستان عزیز بازی دسته های پنجشیر و حاصلات بعد گزارش شدن 17 دقیقه خوب یا زیادتر از 15 دقیقه صورت دیگر کسب میکند. این هم با شرافت مخلصان زیاد منبر میدان مرکزی شهر باختر است که با دستگیری شمار بیشترشان برای دستگیری دسته پنجشیر آمدند و فعلا از آیسته از میدان بیرون می شود. فوتبال بازی دسته حاصلات از میدان بیرون می رود و داور اشاره میکند که رفت رقابت باید ادامه یابد. با زمین افتانیده شده بود رودولف پاتریک بازیگر خیلی فعال از هیئت دسته حاصلات و اکنون از نزد دروازه خود امکانات خیلی خوب برای فوتبال بازی دسته حاصلات به میان میآید. دوستان عزیز پرتاب با داخل جریمه‌گاه با سمت لانگ جیسانگ پرتافتی لانگ جیسانگ با داخل جریمه‌گاه و دفاعگران پنجشیر این وضعیت رو برطرف میکنند. یاپیو کاپاوا پرتاف با سمت اسلام زایروف پرتافت اسلام زایروف نمیگذرد از بازیگر رقم 17 دسته پنجشیر از روشن عزیزوف و خود روشن عزیزوف اکنون توپ رو با پیش هوا میدهد ولی پرتافتی نه آنقدر عمیق هرچند دو نفر حملهگران دسته پنجشیر در خط حمله قرار داشتند. هرچند هجوم‌های بازیگران دسته پنجشیر از روی امور بگیریم در نسبت دسته حاصلات در رفتی رقابت مذکور زیادتر بودند ولی یک چند حمله که از جانب بازیگران حاصلات به میان آمد خوفناکتر بود در نسبت آن هجوم‌هایی که بازیگران پنجشیر سازمان می‌دادند. نقطه آخر ندارد هجوم‌های بازیگران پنجشیر. هجوم نوبتی آنها دولتبک سیدامینوف کوشش میکند ولی خیلی خوب دفاع میگردد از جانب دفاعگران دسته حاصلات. از مرکز میدان باز هم بازیگران پنجشیر دنگو دریان عکس هجوم بازیگران حاصلات سرعت کسب میکند بازیگر رقم 70 این دسته رودولف پاتریک ولی موفق نمیشود. اکنون هجوم بازیگران پنجشیر رو باز هم مشاهده میکنه. مایل ایسی استعداد خیلی خوب دارد از چنین مسافه ضربه‌های خیلی قوی هم دارد بازیگر مذکور ولی با زمین افتانیده میشود در بیرونتر یعنی چند سانتی متر بگم دورتر از جریمه‌گاه دسته حاصلات ولی داور این رو بین‌وبد نمیگیرد. از این خاطر خشم مخلصان دسته پنجشیر در منبر میدان باز هم زیادتر میگردد در نسبت خلاصه داور. بازیگر دیگر دسته پنجشیر دوستان عزیز بازیگر فاول این دسته مایل ایسی روی زمین خوابیده است با جرم علت برداشتن. چند لحظه پیش او را در نزد دروازه حاصلات به زمین افتانیدند. داور هیچ قضیه در نسبت این حالت یعنی هیچ خلاصه نبرآورد و بعد همگی چند ثانیه بازیگر خود را روی زمین خوابانید و داور اشاره کرد که مایل ایسی با کمک طبیبان نیاز دارد. دسته حاصلات گفتیم دوستان عزیز که تا حال 19 بازی سپری کرده بود در 22 دور و این بازی 20 آنها است در مقابل پنجشیر و در 19 بازی آنها همگی 6 مرتبه غلبه به دست آورده بودند. 5 بازی خود را مساوی کردند و شماره بیشتری بازی ها با مغلوبیت پس سر شده بود یعنی که 8 بازی خود را با شکست پس سر کرده بودند و اکنون در بازی 20 خود آنها غلبه میکنند یا نه هرچند با حساب 1-0 در پیش هستند. زیاده از 20 دقیقه شد بازی ها
бозингарон бо якдигар мубориза мебаранд ва то ин ҷониб 23 имтиёз ба даст оварданд ва агар дар ду бозии ояндаи худ ғалаба ба даст биёранд, ҳарчанд дар муқобили дастаи Истиқлол мо гуфта наметавонем ки ин даста ин тим ғалаба ба даст мебарад, вале агар дар сурати ғалаба ба даст овардан шумораи имтиёзҳо ба 29 мерасад, онҳо ҳатто метавонанд ки ба мавқеи ҳафтуми ҷадвал ба мавқеи регар тадаст бароянд. ин ҳам аз натиҷаи хуби бозингарони яъне ки худ шогирдони Зайниддин Раҳимов вобастагӣ зиёд дорад. ҳуҷуми бозингарони Паншер, имконияти хеле хуб барои Давлатбек Саидаминов ва бозигузории хеле зебо. Боз ҳам Давлатбек наздик мешаванд оҳиста-оҳиста. партоф анҷом дода мешавад аз ҷониби Рустам Кучкаров, вале бозингари рақами 99 ин даста, легионери даста Ҳасанбой Қаҳоров наметавонад ки сари вақт ба тӯб расидагӣ кунад, вале имконияти хеле хуб буд, масофаи хеле наздик барои расиш анҷом додан, барои тӯбро ба дохили дарвозаи ҳосилот ворид кардан. се нафар дифогарони дастаи Паншер, Қурбонбой Шералиев, Фирдавс Алиназаров ва капитани даста Равшан Азизов ва дар муқобили 4 нафар ҳамлагарони ё худ 2 нафар ҳамлагарони дастаи ҳосилот хуб ҳунарнамоӣ мекунанд ва бозингари рақами 19 ин даста Фирдавс Алиназаров бештар ба хати нимҳимояи такягоҳӣ пайваст мешавад, ҳам дар хат дифоъ ва ҳам дар маркази майдон бозӣ мекунад, дар ҳолатҳои зарурӣ боз бармегардад ва хати дифоъи ҳосилот бошад пурқувваттар аст, чунки легионерҳои хеле зиёд санҷидашуда аз ҷониби Зайниддин Раҳимов ба ин даста ҷалб гардиданд. тӯбрабои хеле зебо аз ҷониби Аэси, партов ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода мешавад аз ҷониби бозингари рақами 13 Қурбонбой Шералиев ва зарбаи кунҷаи дуюм барои футболбозони дастаи Паншер. дӯстони азиз, дар бозии имрӯза дарвозабони дастаи Паншер Петер Саркодия аз мавқеи худ хеле зиёд берун баромадааст. партоф анҷом дода мешавад, имконияти хеле хуб ва тӯб чӣ ба дасти бозингари дастаи ҳосилот бар нахӯрд. довар дар назди ин ҳолат қарор дошт, фикр мекунам он кас хубтар дид ва довар ишора мекунад ки аут аст. на аз зарбаи ҷаримавӣ тӯб ба дасти футболбози ҳосилот расида буд. барои зарба задан ба назди тӯб дифоъгар Фирдавс Алиназаров омадааст. бештари вақт ба ҳуҷумҳо пайваст мешавад Фирдавс Алиназаров ва акнун мебинем ки имконияти навбатиро чӣ гуна истифода мебаранд бозингарони Паншер. партоф анҷом дода мешавад ва имконияти хеле хуб боз ҳам барои бозингарони Паншер. бозингари рақами 99 ин даста ба замин меафтад, аз довар ишора мекунад ки аз довар идоа дорад ки қоидаи бозӣ бар зидди ӯ вайрон шудааст, вале довар ба ин чиз ба қавле аҳамият намедиҳад, рафти бозӣ идома дорад ва довар Насрулло Кабиров ба чизе ишора намекунад. Равшан Азизов, партов боз ҳам ба самти пеш, ба самти Маел Аэси ва дарвозабони тими ҳосилот дар мавқеи худ озод қарор гирифтааст. Ислом Зоиров, Баракатулло Нигматуллозода, партов ба самти Ҷозеф Акомади буд. ҳуҷуми бозингарони Паншер, Дарян Мтенгу ва партофти ӯ баргардонида мешавад аз ҷониби дарвозабони дастаи ҳосилот. капитани даста Фаридун Шарипов буд, тӯбро аз даст дод. имконияти хеле хуб барои бозингарони Паншер Қурбонбой Шералиев, вале партофти на он қадар сахт, партофти заиф ва акнун дар назди дарвозаи худ як нав таваккал мекунанд бозингарони ҳосилот. муаллифи гол дӯстони азиз
لانگ جی سانگ داور اشاره میکند که باید از اوت توپ به بازی در آورده شود و باز هم دفاعگر پنجشهر فردوس علی نظرов برای توپ رو به بازی در آوردن آمادگی میبیند. کارهای فرماندهی برای بازیگری رقم 50 دسته پنجشهر مایل ایاسی و همچنین لگنر دیگر این دسته حسنبوی قهاروف که از رفت رقابت ناراضی هستند. از خلاصه داور در رفت رقابت بسیارتر با داور محض همین بازیگران بحث میکنند و کارهای فرماندهی به قول خاتمه و اکنون از اوت شروع میکند. فردوس علی نظرов پرتافت خیلی خوب باز هم میکنه از برای ضربه زدن. فردوس علی نظرов مانع نمیشود با ضربه بازیگر حسیلات. قربانبای شرالیف و چگونه سمت توپ رو دیگر میکند بازیگر رقم 28 حسیلات ارسن بیلی اباما. هجوم بازیگران حسیلات رو متوجه میشویم دوستان عزیز. جوزف اکومادی پرتاف و چرا حرکت نمیکند بازیگر رقم 11 حسیلات لانگ جی سانگ. هجوم بازیگران دسته حسیلات مؤلف گل یگانه بازی اکنون باز با پیش حرکت میکنه. پرتاب به سمت جوزف اکومادی بود ولی بازیگر مذکور از موقع خود نام جنبت میکند از برای عکس الهجوم انجام دادن. بازیگر رقم 88 دسته پنجشهر دولتبک سعید امینov و داور کناری بایرقچه خود را بالا میکند با خاطر در حالت نابازی قرار داشتن مایل ایاسی. این بار چندم است که بازیگران پنجشهر در حالت نابازی قرار میگیرند مخصوصا خود مایل ایاسی اکنون از خط دفاع خود به هجوم میگذارند بازیگران حسیلات. برکت الله نعمت الله زاده و توپ‌ربایی خیلی عالی از جانب بازیگران پنجشهر ضربه اجرا کرده میشود از مسافت دور مایل ایاسی. مثل که در این رقابت اونقدر نقشه های این بازیگر کار نمیدهند وگرنه از مسافت دور بیرون از جریمه‌گاه دروازه حریف ضربه های خیلی قوی دارد مایل ایاسی. دلیر عزیزوف توکل میکند دفاعگر دسته حسیلات فردوس چقالوف و باز هم دلیر عزیزوف. دریان تنگو بود توپ رو با داخل جریمه‌گاه هوا داد در آن جایی که دولتبک سعید امینov بود. باز هم ضربه کنجی با فایده بازیگران پنجشهر دوستان عزیز. این الکی دفعه سوم است که برای بازیگران مذکور از ضربه کنجی فرصت به میان میآید. پرتاب به داخل جریمه‌گاه فوتبالبازان قامت بلند خیلی زیاد دارد و این ضربه رو ببینید که اونقدر یعنی که بازیگر رقم 78 این دسته 88 البته دولتبک سعید امینov اونقدر نشان نمیگیرد خوب نشان نمیگیرد و توپ از کناری دروازه از میدان بیرون میشه. دلیر عزیزوف دروازه‌بان حسیلات توپ رو با بازی می‌دارد. در حالت نوبازی قرار میگیرد بازیگر رقم 11 دسته حسیلات لانگ جی سانگ. باز هم توپ‌ربایی خیلی عالی از جانب بازیگران پنجشهر. دولتبک سعید امینov بود کوشش کرد توپ رو برای پیش هوا دادن ولی باز موفق نمیشه. اکنون هجوم بازیگران حسیلات رو میبینیم. جوزف اکومادی و دروازه‌بان این دسته پتر سرکودیه از دروازه خود به مسافت دور بیرون می شود و این وضعیت رو برطرف میکند.
имконияти хеле хуб барои зарба задан барои футболбози рақами 63 ҳосилот муҳаммадшарифи саидхоҷа. қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби бозингари рақами 5 ҳосилот Баракатулло Нигматуллозода. акнун барои зарба анҷом додан аз рӯи анъана бозингари рақами 19 Паншер Фирдавс Алиназаров наздик мешавад. зарбаҳои хеле хуб дорад, партофтҳои хеле хуб анҷом додан метавонад ва партофти ӯро бубинед чӣ гуна ба рақами бозингари рақами 50 Майл Аеси мерасад. аммо легионери дастаи Паншер чандин фурсат шуд ки ба хуб истифода бурда наметавонад. партофти хеле ҷолиб партоф анҷом дода мешавад ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад. на ҳолати офсайд ба ишораи ҳолати нобозӣ мекунад Насрулло Кабиров. муҳаммад Буризод эътироз дорад ки дар ҳолати нобозӣ қарор надошт. ӯ яъне ки дида дониста партоф анҷом дод, вале ҳасанбой қаҳоров дар ҳолати нобозӣ қарор доштааст. ба хулосаи довар мубориза барои ба даст тӯбро ба даст овардан, вале Қурбонбой Шералиев яке аз дифоъгарони хеле хуби дастаи Паншер ба ҳисоб меравад. аз ин хотир дар муқобили ҳамлагарони чақони дастаи ҳосилот, махсусан бар муқобили бозингари рақами 11 Лонgjisong маҳз ҳамин бозингар бисёртар бозӣ мекунад ва акнун ҳуҷуми бозингарони ҳосилотро мутаваҷҷеҳ мешавем. Лонgjisong ва зарбаи на он қадар хуби Жозеф Акомаде. Петер Саргодие дарвозабони тими Паншер зарба мезанад ба самти пеш. 4 нафар бозингарони Паншер дар хати ҳамла қарор доштанд. маълум аст ки онҳо бештар аз усули фишор овардан истифода мебаранд барои дар ҳолати зарурӣ, яъне ки аз иштибоҳи дифоъгарони ҳосилот бисёртар мехоҳанд ки истифода баранд, чунки бо бозигузорӣ воқеан хати дифои ҳосилот бақувваттар аст. Қурбонбой Шералиев партоф дар муқобили 2 нафар дифоъгарони дастаи ҳосилот қарор мегирад. Қурбонбой партофти на он қадар қавӣ аз ҷониби ин бозингар, чунки дар ҳолати на он қадар қулай қарор дошт ва дар ин ҳолат бубинед чӣ гуна бозӣ мекунанд. Ислом Зоиров гузариши хеле зебо аз ҷониби Рудольф Патрик буд ва дар ниҳоят дифоъгари хеле хуби Паншер Фирдавс Алиназаров ба ҳуҷуми Ислом Зоиров ва Рудольф Патрик монеа мешавад. Муҳаммадшариф Саидхоҷа, капитани даста Фаридун Шарипов тӯбро аз даст медиҳад дар маркази майдон. Иззатулло Рӯзиев буд ки тӯбро ба Давлатбек Саидаминов партоф кард. ба дигар бозӣ мекунад дар маркази майдон бозингарони Паншер ва имконият ба вуҷуд меоранд, вале боз ҳам байрақчаи довари канорӣ боло мешавад. Ҳасанбой Қаҳоров ба хулосаи довар дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. дӯстони азиз, легионери дастаи Паншер Ҳасанбой Қаҳоров. истоди мураббиёни дастаи Паншер баҳс мекунанд бо довари канорӣ. ҳатто ҳусейнзода Фаррухӣ директори даста аз ҷониби Насрулло Кабиров барои баҳс кардан корти зард мегирад. директори даста ҳусейнзода Фаррухӣ барои алфози қабеҳ корти зард мегирад аз ҷониби Насрулло Кабиров.
مخلصان خیلی عصبی هستند دوستان عزیز در منبر میدان. مخلصان پنجشهر البته باری چهارم بود که حالت نابازی با قید گرفته شد و این البته که خودی داوران خوبتر میدونن کار خود رو و آنها میدونن که از حساب روانشناسی یا خود پسیخولوژی با اصطلاح سخنهایی که از منبر میدان میشود هیچ اهمیتی ندارد. هجوم فوتبالبازان حاصلات کاپیتان دسته فریدون شریپوف و باز هم فریدون شریپوف اسلام زاهیروف. فریدون شریپوف توپ رو با دوف پاتریک پرتاب میکند و اکنون توپ را با بازیگران پنجشهر دوستان عزیز با عکس الهجوم میگذارند. داور باید مانع نشود در این حالت. گزارش خیلی زیبا از جانب فوتبالباز رقم 12 این دسته محمد بریزاد و باز هم حالت نوبازی دوستان عزیز. این باری چندم است که حسنبای قهاروف در حالت نوبازی قرار میگیرد لیگانر دسته پنجشهر وگرنه خیلی خوب پرتاب انجام داده بود محمد بریزاد و باز هم توپ را با خیلی عالی و هم دیگر نافهمی بازیگران پنجشهر محیط با اون میگردد که هجوم نوبتی فوتبالبازان دسته حاصلات با میون بیاد دوستان عزیز. لانگ جی سانگ نزدیک میشود. امکانیت خیلی خوب بود ولی پرتاب نادرست انجام داده شد. اکنون هجوم بازیگران پنجشهر رو میبینیم از کنار راستی میدان در نهایت در حالت نوبازی قرار نمیگیرد لیگانر این دسته حسنبای قهاروف ولی پرتاب اون نادرست بود با سمت مایل آیسی. پنجم مراتب است که بازیگران تیم پنجشهر از ضربه کنجی توپ رو با بازی می‌دارند. برای فوتبالبازان دسته حاصلات چنین امکانیت حالا با وجود نآمده است. آنها فقط دو سه هجومی که داشتن البته که خطرناک بود یکیش با گل انجام یافت ولی در عموم امکانیت‌های دسته پنجشهر از ضربه کنجی خیلی زیاد است. پنجم مراتب است که توپ رو از ضربه کنجی با بازی می‌دارند و در نهایت باز هم و ضربه انجام باید داده شود. بازیگران دسته حاصلات اعتراض دارند که توپ به دست مایل آیسی رسیده بود ولی داور با این چیز نگاه نکرد. اکنون امکانیت خیلی خوب برای گل زدن ولی باز هم دست نصرالله کبیروف برای یعنی به صفت اونه که بازیگر رقم 99 این دسته در حالت نوبازی قرار داشت و اگر گل هم به ثمر رسانیده میشد نصرالله کبیروف این گل را حتما که قطع میکرد چون که بازیگر این دسته حسنبای قهاروف واقعا در حالت افساید قرار داشت. در آن حالت که هجوم با میان اومد بازیگر مذکور از دفاعگران دسته حاصلات خیلی پیش بود. حالا که 5 دقیقه دیگر باقی مانده است دوستان عزیز تا انجام وقت اساسی. حالت‌های بحثناک نه آنقدر زیاد بودن. فکر میکنم که شماره نه آنقدر زیادی وقت رو علاوه میکند نصرالله کبیروف ولی به هر حال منتظر شدن در کار تا انجام وقت اساسی و امکانیت خیلی خوب برای بازیگران دسته حاصلات. این چندو مراتب است که ساند لانگ جی سانگ امکانیت به میان میآورد ولی استفاده برده نمیتواند. پرتاب با سمت دولتبک سعید امینوف ولی دفاعگر دسته حاصلات این وضعیت رو برطرف میکند. فریدون شریپوف رو توپ رو صاحب میشود. محمد شریف سعید خوجا توپ رو با دفاعگران دسته حاصلات برمیگرداند از کنار راست میدان ولی پرتافتی نه آنقدر درستی بازیگر رقم 5 حاصلات برکتال نعمت الله زاده بود که در مرکز میدان بازیگران پنجشهر توپ رو صاحب گردیدند. حسنبای قهاروف توپ رو صاحب میشود. گزارش خیلی زیبایی بود ولی پرتافتی او خوب نمیگذارد. اکنون باز هم امکانیت برای ساند لانگ جی سانگ در مبارزه با بازیگر رقم 19 پنجشهر فردوس علی نظرов توپ رو در نهایت صاحب میشود. فریدون شریپوف محمد شریف سعید خوجا نه اسلام زاهیروف بود معذرت اسلام زاهیروف. گزارش خیلی زیبایی او از مایل آیسی. پرتاب به سمت جوزف اکومادی محمد شریف سعید خوجا پرتاب ولی پرتاب نه آنقدر دقیق توپ راست با دستان پتر سارکودیه دروازه‌بان پنجشهر میرود. ضربه های مستقیم به سمت دروازه پتر سارکودیه امروز خیلی کم است. فقط 2 ضربه روان کرده شد که یکیش به گل انجام یافت. اسلام زاهیروف در مرکز میدان هم دسته‌های خود را میجوید.
توپ رو برمیگرداند به فردوس چاقالوف. فردوس چاقالوف هم دستاوی خود رو میجوید. در میان سه نفر فوتبالبازی پنجشیر قرار میگیرد و امکانات خیلی خوب، اما در حالت نوبازی قرار داشت بازیگر رقم 11 دسته حاصلات ساندی لونگجیسونگ. قربانبوی شرالیف پرتاب به سمت دولتبک سیدامینوف. قربانبوی شرالیف پرتاب و داخل جریمه‌گاه امکاناتی خیلی خوب، ولی این چی ضربه است. امکانات باز هم است، بعد در نهایت به زدن گل دست می‌یابند بازیگران دسته پنجشیر. مایل ایسی بعد کوشش‌های زیاد در نهایت به زدن گل دست می‌یابد. دوستان عزیز و حساب را در دقیقه 42 دیدار برابر می‌کند بازیگر دسته پنجشیر مایل ایسی. بحث با وجود می‌آید میان دلیر عزیزوف و بازیگر رقم 12 دسته پنجشیر محمد بوریزاد، ولی مهمتر از همه حساب برابر کرده شد از جانب بازیگران پنجشیر و امیدواریم که صورت بازی اکنون دیگر می شود. در چند دقیقه دیگر باقی ماندن تا انجام وقت اساسی. در نهایت مایل ایسی با زدن گل دست می‌یابد. در داخل جریمه‌گاه دوستان عزیز امکانات خیلی خوب رو به میان آوردن. محمد بوریزاد، دولت بک سیدامینوف کوشش کردن، ضربه‌های آنها برگردانده شد و در نهایت بازیگر رقم 50 این دسته حمله‌گر این تیم مایل ایسی حساب رو برابر می‌کند. جوزف اکومادی، گاپیو کاپاوا، گزارش خیلی زیبای فوتبالباز مذکور از سه نفر بازیگران پنجشیر، ولی در نهایت توپ را از دست می‌دهند. حسن بوی، اسلام زویروف برمیگرداند پرتافت حسن بوی قاروف رو. دولتبک سیدامینوف پرتاب به سمت رستم کوچکاروف بود. دولتبک سیدامینوف کوشش میکنه برای توپ رو گرفتن. محمد شریف سید خوجا پرتاب به سمت فردوس چاقالوف. برکت‌الله نعمت‌الله زاده، محمد شریف سید خوجا و به زمین افتانیده می شود. کدام از بازیگران در این برخورد آسیب دارند؟ کارت زرد به سمت بازیگر پنجشیر فوتبالباز رقم 70 این دسته رستم کوچکاروف است. نصرالله کبیروف چنین خلاصه برآورد که رستم کوچکاروف قاعده بازی را در مقابل بازیگر دسته حاصلات ویران کرده، از این سبب کارت زرد از جیب خود برآورده است و 3 دقیقه دیگر علاوه کرده می شود به قسمت اول دیدار. دوستان عزیز از جانب داور من اشاره کردم که در قسمت اول دیدار حالت‌های بحثناک یا کشیدن وقت کم به نظر رسید، از این خاطر نصرالله کبیروف به خلاصه آمد که شماره زیادی وقت علاوه نکند در رفت بازی مذکور. کارت زرد در نهایت داده می شود دوستان عزیز بر رستم کوچکاروف بازیگر رقم 70 دسته پنجشیر برای ویران کردن قاعده بازی بر مقابل محمد شریف سید خوجا. بازیگر کلیدی دسته حاصلات به حساب می‌رود محمد شریف سید خوجا در قطار اسلام زویروف، چون که بیشتر هجوم‌ها توسط محض همین بازیگر از مرکز میدان براه مونده می‌شود و جوزف اکومادی و همچنین نگومبه مبنگر رودولف پاتریک از زمره اون نفرانی هستند که بیشتر نگاه میکنند که محمد شریف سید خوجا در مرکز میدان چی کار میکند. اسلام زویروف، فردوس چاقالوف پرتاب به سمت دو حمله‌گر که در جریمه‌گاه حریف بودند، رودولف پاتریک و همچنین لونگجیسونگ. فردوس چاقالوف توپ را صاحب می شود. پرتاب به سمت جوزف اکومادی بود ولی دفاعگران پنجشیر این وضعیت را برطرف میکنند. فریدون شریپوف، محمد شریف سید خوجا، یاپیو کاپاوا پرتاب به سمت رودولف پاتریک بود.
Фаридун Шарипов, Ислом Зоиров, партов боз ҳам аз ҷониби капитани дастаи ҳосилот нодуруст анҷом дода шуд ба самти Ҷозеф Акомади. Майл Аеси кӯшиш кард барои тӯбро ба даст овардан, вале муваффақ намешавад дар миёни се нафар дифоъгарони ҳосилот. имконияти навбатӣ барои Лонгҷисонг ва суръати баланди бозингари рақами 13 Паншер Қурбонбой Шералиев суръати баланд касб мекунад ва имконият намедиҳад ки Санде Лонгҷисонг ба тӯб соҳиб гардад. чанд сония дигар боқӣ мондааст дӯстони азиз то анҷоми вақти илова карда шудаи довар. ҳисоб 1-1 дар қисмати аввали дидор. Санде Лонгҷисонг голи аввалини дидорро ба ҳадаф расонид. имконияти навбатӣ барои бозингарони Паншер. Лонгҷисонг дӯстони азиз ба задани гол сараввал даст ёфт, баъдан бозингари рақами 50 дастаи Паншер Майл Аеси ҳисобро баробар кард. чунин ҳолатҳо доштанд қисмати аввали дидор ва баъди 15 дақиқа бармегардем ва қисмати дуюми рақобатро бо ҳам тамошо мекунем. رفتسته دوستان عزیز ادامه دارد رقابت دسته‌های پنجشهر ناحیه جلال‌الدین بلخی و همچنین حاصلات فرخار در دوره 22 چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته‌های لیگ عالی دوره آخرین در قسمت اول دیدار فوتبالبازان هر دو طرف با زدن یک گل دست یافتند. مؤلفان گل‌ها از دسته حاصلات سانده لونگجیسونگ و از دسته پنجشهر مایل آیسی بود که با همین حساب 1-1 مساوی بازیگران به تنفس رفتند و اکنون قسمت دومی رقابت ادامه دارد. فرصت هست برای کوتاه‌ک حیات بازیگران هر دو طرف رو برای شما شناس کردن. سراول آغاز میکنیم از دسته میزبان دسته پنجشهر که در خط دروازه رقم 24 پتر سارکودی باز میکند. در خط حمله باشد در خط حمایه باشد کاپیتان دسته رقم 17 روشن عزیزوف، رقم 19 فردوس علی نظرов، رقم 55 عزت‌الله روزیف، رقم 13 قربانبای شرالیف. در خط نیم حمایه باشد رقم 12 محمد بوریزاد، رقم 99 حسنبای قهاروف، رقم 20 داریان تانگونی تنگو، رقم 88 دولتبک سیدامینوف و در خط حمله باشد دو نفر حملهگران رقم 70 رستم کوچکارف، رقم 50 مؤلف گل دسته پنجشهر مایل آیسی، سرمربی دسته علیرضا عسکری. خب در حالت دسته مهمان سراول با فرصت اوت برای بازیگران پنجشهر متوجه میشویم که در بچه انجام می‌یابد و این وضعیت نیز برطرف می‌گردد از جانب فوتبالبازان دسته حاصلات. خب در حیات دسته حاصلات باشند این بازیگران با میدان آمدن. رقم 1 دروازه‌بان دلیر عزیزوف، در خط حمایه رقم 21 فردوس چاقالوف، رقم 5 برکت‌الله نعمت‌الله زاده، رقم 7 اسلام زویروف، رقم 10 کاپاوا یاپو و همچنین بازیگر رقم 63 محمد شریف سید خوجا به صفت دفاعگر یعنی که نیمه حمایتگر تکیه‌گاهی بازی میکند. هجوم بازیگران پنجشهر رو متوجه میشویم. حسنبای قهاروف کوشش میکند برای پرتوف انجام دادن میشود و این بچه انجام می‌یابد اما برطرف میگردد به 1-0 ولی هجوم بازیگران پنجشهر به همین خاتمه می‌یابد. در خط نیمه دسته حاصلات رقم 8 کاپیتان دسته فریدون شریپوف،
рақами 28 легионер Арсен Билиабама, рақами 11 муаллифи голи Сандей Лонг Джисонг ва дар хати ҳамла бошад 2 нафар бозингарон, рақами 17 Жозеф Акомади ва ҳамчунин рақами 70 Нгомбе Рудольф Патрик. Самраби даста Зайниддин Раҳимов. گفتم که در قسمت اول دیدار فرصت‌های هر دو طرف زیاد بود، مخصوصا فوتبال‌بازان دسته پنجشیر امکانات‌های خیلی زیاد داشتن. 5 مرتبه برای آنها امکانیت اومد که از ضربه کنجی امکانیت به میان بیارن، ولی با زدن گل دست نیافتن و در نهایت از یک فرصت خیلی جالب بازیگر این دسته فوتبالباز لگیونر مایل ایسی با زدن گل دست یافت و بازیگران حاصلات باشد. خط دفاعی خیلی پرقوت دارند، در مرکز میدان بازیگران خیلی خوب دارند، امکانات رو با وجود میارند، ولی در نزد دروازه پنجشیر امکانات کمتر داشتند، ولی ثمرناک اون استفاده برده توانستند. حسنبای قاروف کوشش میکند در میان دو نفر دفاعگران دسته حاصلات و توپ از میدان بیرون میشود از پای فوتبالباز رقم 5 حاصلات برکت‌الله نعمت‌الله زاده. حسنبای قاروف توپ رو با فوتبالباز رقم 55 عزت‌الله روزیف برگرداند. عزت‌الله روزیف با مرکز میدان با اونجایی که فردوس علی نظرов بود، فردوس علی نظرов سرعت کسب میکند از کنار راست میدان، ولی گزارش خیلی زیبایی محمد بوریزاد بود اگر خطا نکنم. نه، رستم کوچکارов بود، نزدیک شد به دروازه حاصلات، ولی ضربه نه اونقدر نتیجه بخش. عزت‌الله روزیف دفاعگر تیم پنجشیر در بازی امروزه خیلی خوب ایستادگی میکند در مقابل جوزف اکومادی. پرتو به سمت جوزف اکومادی و ببینید که با زمین افزاییده میشود از جانب خود بازیگری که در موردش حرف زدیم، از جانب عزت‌الله روزیف و جوزف اکومادی. در میان 3 نفر بازیگران پنجشیر توپ را از دست میدهد. حسنبای قاهاروف سرعت کسب میکند در میان 3 نفر بازیگران حاصلات و امکانات خیلی خوب برای هجوم رو ادامه دادن، اما دوباره با اشاره میکند که قاعده بازی ویران نشده است. در مقابل مایل ایسی پرتو به داخل جریمه‌گاه بود و کپا و یاپو این فرصت رو برطرف میکند. با زمین افسانیده میشود بازیگر رقم 12 دسته پنجشیر محمد بوریزاد و دوباره هم اشاره میکند که قاعده بازی بیرون گردیده است. از آن همین فرصت اکنون امکانات خیلی خوب دارن بازیگران تیم پنجشیر. دولتبک سیدامینوف در نزد توپ قرار دارد، پرتافتای خیلی خوب هم دارد بازیگر مذکور. دولتبک سیدامینوف پرتافتی فوتبالبازی مذکور با داخل جریمه گو و امکانات خیلی خوب از دست می رود. دلیر عزیزوف این وضعیت رو برطرف میکند. خیلی نزدیک بودن برای گل زدن بازیگران تیم پنجشیر و در قسمت دوم در دقیقه اول الکی هجوم های بازیگران سفید پوش نسبت حاصلات فرخور زیادتر می شود. اسلام زهیروف کپا و یاپو اگر در بازی مذکور تیم پنجشیر شکست بخورد، گفتم میتوانم که الکی این آخرین بازی برای دسته پنجشیر در موسم این ساله لیگ اولی به حساب می رود. دسته هولبوک برای حقوق پیدا کردن در بازی گزارشی کوششی، یعنی که فرصت شانسی زیادتر دارد، ولی به هر حال باز امکانیت‌های دیگر، نتیجه‌های دیگر به نوبت گرفته می شود. با زمین افسانیده می شود جوزف اکومادی و میان محمد شریف سید خوجا و همچنین بازیگر رقم 17 دسته پنجشیر روشن عزیزوف بحث به میان می آید در نسبت یک برخورد که میان هر دو این بازیگران بود. محمد شریف سید خوجا اشاره میکند که از پای او داشته است، از میان او که باعث به زمین افسانیدن او شد و دوباره هم اشاره میکند که قاعده بازی ویران گردیده است و به نزد توپ کاپیتان دسته حاصلات فرخور فریدون شریفو برای انجام دادن ضربه می آید و
5 нафар бозингарони дастаи ҳосилот дар назди ҷаримагоҳи тими Паншер қарор доранд. Фаридун Шарипов, Ислом Зоиров бошад, мавқеи озод меҷӯяд барои тӯбро қабул кардан ва ин вазъият бартараф карда мешавад аз ҷониби бозингари рақами 55 дастаи Паншер. Иззатулло Рӯзиев имконияти хеле хуб барои гол задан ва чанд сантиметр дуртар зарбаи бозингари рақами 28 дастаи ҳосилот Арсен Билиабама чанд сантиметр дуртар аз сутуни дарвоза аз майдон берун мешавад. хеле наздик будан барои ҳисоби бозиро 2-1 кардан бозингарони ҳосилот, вале ин вазъият аз даст рафт. Фаридун Шарипов иштибоҳ мекунад дар маркази майдон ва Ҳасанбой Қаҳоров барои тӯбро гирифтан аз дасти ё худ аз пои Фирдавс Чақалов кӯшиш кард ва дар ниҳоят қоидаи бозиро он вайрон кард ки садои ҳуштаки Насрулло Кабиров баланд гардид. Далер Азизов Фаридун Шарипов, Ислом Зоиров, Баракатулло Нигматуллозода, Ислом Зоиров, Фаридун Шарипов дар маркази майдон тӯбро ба Фирдавс Чақалов, партофи Фирдавс Чақалов ба дохили ҷаримагоҳи тими Паншер ва иштибоҳ мекунад дарвозабони дастаи Паншер Петер Саркодие дар он ҳамин ҳолат ва чӣ гуна таваккал мекунад дар муқобили Муҳаммадшариф Саидхоҷа. Ҷозеф Акомади, Муҳаммадшариф Саидхоҷа, Фирдавс Чақалов, партов ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти хеле хуб, вале тӯб ба пои бозингари рақами 19 ин даста Фирдавс Алиназаров мерасад. Ҷозеф Акомади ва боз ҳам Фирдавс Алиназаров вазъиятро бартараф мекунад. Ислом Зоиров, ҳуҷуми бозингарони ҳосилот идома меёбад. партов ба дохили ҷаримагоҳ ба самти Рудольф Патрик буд. акнун ҳуҷуми бозингарони Паншерро мутаваҷҷеҳ мешавем дӯстони азиз. дар миёни 4 нафар бозингарони ҳосилот ҳуҷумро идома дода наметавонад. бозингари дастаи Паншер Рустам Қаҳоров буд. Далер Азизов, дастаи Равшани Куллоб дар чоргонаи аввали чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи олӣ қарор дорад ва бозии навбатии ин даста ҳамин рӯз дар муқобили Ҳулбук сурат мегирад. ва вазъияти хеле хавфнок, имконияти хеле хуб барои гол задан ва довар чӣ ишора мекунад? Довар ишора мекунад ки Майл Айеси дар ҳолати нобозӣ қарор дошт, вале ба ин нигоҳ накарда футболбози мазкур ба задани гол даст намеёбад. аз ан ҳамин фурсате ки 1-1 бо дарвозабон баромада буд, вале зарбаи аз масофаи дур равон кардаи бозингарони ҳосилот воқеан бозингарони Паншер албатта воқеан хавфнок буд, вале бозингари ҳамлагари дастаи Паншерро бинед ки дар ан ҳамин ҳолат ба задани гол даст ёфта наметавонад. дар ҳолате ки бо дарвозабон 1-1 буд, вале аз уҳдаи иҷрои зарба намебарад. Ҳасанбой Қаҳоров ба пеш ҳаракат мекунад. Ҳасанбой Қаҳоров наздик мешавад ба дохили ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот. гузаришам анҷом медиҳад аз Фирдавс Чақалов, вале муваффақ намешавад. Ислом Зоиров, Муҳаммадшариф Саидхоҷа, Лонгҷисонг, Фаридун Шарипов, Муҳаммадшариф Саидхоҷа, Ҷозеф Акомади
имконият пайдо мекунад барои зарба задан, вале зарбаи ӯ ба Равшан Азизов бармехӯрад. Фирдавс Шақалов ҳуҷуми бозингарoni ҳосилотро идома медиҳад дар маркази майдон. Ислом Зоиров, Фаридун Шарипов. бозигузории хеле зебо дар иҷрои Ислом Зоиров ва зарбаи Ислом Зоиров аз масофаи дур. мухлисони хеле зиёд дорад дар миёни мухлисони дастаи ҳосилоти Фархор Ислом Зоиров, вале ҳамон истеъдоди воқеии худро нишон дода натавониста истода сарбозии имрӯза. Дов Патрик, Фаридун Шарипов, Били Обама тӯбро бармегардонад ба Япеу Капава. Баракатулло Нигматуллозода, Фирдавс Шақалов, Муҳаммадшариф Саидхоҷа, партов ба самти Ҷозеф Акомади ва довар ишора мекунад ки тӯб аз майдон берун шудааст аз пои Ҷозеф Акомади ва бояд аут. дӯстони азиз, тағйирот дар ҳайати дастаи Паншер. ба ҷои Муҳаммад Буризод ба майдон футболбози рақами 30 легионер Салар Носрати ба майдон мебарояд. дар маркази майдон бозингарони дастаи ҳосилот тӯбро соҳиб мешаванд. Салар Носрати, легионер аз мамлакати Эрон, дар ҳайати дастаи Паншер аст. ҳуҷуми бозингарони Паншерро идома медиҳад ва бубинед ки чӣ гуна Рустам Кучкаров аз уҳдаи манъ кардани тӯб дар назди дифоъгари дастаи ҳосилот Капеу Япава ба хубӣ намебарояд ва тӯб аз майдон берун мешавад. Далер Азизов акнун тӯбро ба бозӣ медарорад. ҳуҷуми бозигарони Паншер, партов ба самти Ҳасанбой Қаҳоров буд. Далер Азизов дар дохили ҷаримагоҳ мавқеи хуб пайдо мекунад барои тӯбро ба даст гирифтан. Фаридун Шарипов дар маркази майдон ҳуҷуми бозингарони ҳосилотро идома медиҳад аз канори рости майдон. Япеу Капава ҳуҷумро идома медиҳад ва тӯб аз майдон берун карда мешавад аз ҷониби бозингари тими Паншер. Рустам Кучкаров, қоидаи бозӣ вайрон мешавад ба хулосаи Насрулло Кабиров дар назди ҷаримагоҳи тими Паншер. Муҳаммадшариф Саидхоҷа омодагӣ мебинад барои партов анҷом додан, барои зарба задан. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабони тими Паншер Петер Саркодия тӯбро бо худ мегирад. 3 нафар дар муқобили Маэл Аеси ҳамлагари тими Паншер қарор мегиранд. 3 нафар дифоъгарони дастаи ҳосилот Ислом Зоиров, Баракатулло Нигматуллозода,
монеа мегузоранд ба ҳуҷуми бозингари тими Паншер. Дарьян Тенгу, Давлатбек Саидаминов дар муқобили ду нафар дифоъгарони тими Ҳосилот, Ҳасанбой Қаҳоров, вале тӯбро идора карда наметавонад бозингари рақами 20 Дарьян Тенгу. аммо ҳуҷуми бозингарони Паншер идома дорад. Аз канори рости майдон Рустам Кучкаров зарба мезанад ба самти дарвозаи Ҳосилот, вале Далер Азизов ин вазъиятро ба хубӣ бартараф мекунад. Давлатбек Саидаминов идома медиҳад ҳуҷуми бозингарони Паншерро. аз ҳамин мавқеъ тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ҳаво медиҳад, вале касе нест ки зарбаи ӯро ба гол анҷом диҳад. аз канори рости майдон ҳуҷуми бозингарони тими Паншер, Қурбонбой Шералиев партофти ӯ, вале тӯб ба пои бозингари Ҳосилот Капао Япеу бармехӯрад ва аз майдон берун мешавад ва имконияти навбатӣ аз зарбаи кунҷӣ. Қурбонбой Шералиев партоф ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти хеле хуб ва боз ҳам баргардонида мешавад аз ҷониби Далер Азизов. имконияти хеле хуб барои гол задан, зарба иҷро карда шуд, вале Далер Азизов ҳам вазифаи худро хуб иҷро кард ва нагузошт ки ин фурсат ба гол анҷом биёбад. сурат мегирад бозӣ футболбозони Паншер, имконияти навбатӣ барои Рустам Кучкаров, вале Далер Азизов ҳам ба мавқеъи худ айни муддао пайдо мешавад ва футболбози рақами 70 ин дастаи Паншерам дар ҳолати нобозӣ қарор мегирад. Капао Япеу, Ислом Зоиров, партоф ба самти Ҷозеф Акомади буд, вале ин вазъият бартараф мешавад. Ислом Зоиров дар маркази майдон, Фирдавс Чақалов, партоф ба самти пеш, ба он самте ки Муҳаммадшариф Саидхоҷа вуҷуд дошт ва ба замин афтонида мешавад бозингари рақами Рудольф Патрик ба замин афтонида мешавад аз ҷониби бозингарони Паншер ва ва Фаридун Шарипов барои партоф анҷом додан омодагӣ мебинад. Фаридун Шарипов имконияти хеле хуб барои бозингарони тими Ҳосилот, партоф бартараф мекунад, зарбаи хеле қавӣ аз ҷониби Ислом Зоиров аз масофаи дур. ана ҳамин гуна зарбаҳоро интизор ҳастанд мухлисони дастаи Ҳосилот аз ҷониби Ислом Зоиров, бозингари дӯстдоштании мухлисони дастаи Ҳосилоти Фархор. аз масофаи дур зарба мезанад, вале дарвозабони тими Паншер Петер Саркодие ин вазъиятро бартараф мекунад. акнун аз зарбаи кунҷӣ имконияти навбатӣ ба вуҷуд меорад барои бозингарони тими Ҳосилот ва ин вазъият бартараф мешавад. Фаридун Шарипов кӯшиш кард барои тӯбро бо худ гирифтан. Маэл Аеси ду легионер бо ҳам мубориза мебаранд ва дар ниҳоят тӯб аз майдон берун мешавад ба аут ба нафъи футболбозони дастаи Паншер. Қурбонбой Шералиев Маэл Аеси имконияти хеле хуб барои бозингари рақами 20 даста Дарьян Тенгу, вале зарбаи ӯ на он қадар зарбаи қавӣ буд ба самти дарвозаи Далер Азизов ва ин вазъият ҳам бартараф мегардад. дӯстони азиз, Қурбонбой Шералиев аз канори рости майдон, партоф ба самти Давлатбек Саидаминов. Давлатбек Саидаминов дар муқобили Капеу Япава ва довар барои чӣ байрақи худро боло кард бар муқобили Давлатбек Саидаминов. қоидаи бозӣ вайрон шудааст аз ҷониби Фаридун Шарипов, капитани дастаи Ҳосилот. тағйироти навбатӣ дӯстони азиз дар ҳайати дастаи Ҳосилот
ба ҷои футболбози рақами 17 ин даста Ҷозеф Акомади ба майдон Файзиддин Наҷмов мебарояд. Ҷозеф Акомади дар то иваз шуданаш ҳунарнамои хеле хуб дошт. бештари ҳуҷумҳо тавассути ин бозингар ба роҳ монда мешуд аз канори рости майдон, вале дар ниҳоят аз ҷониби Зайниддин Раҳимов маҳз ҳамин бозингар гирифта шуд. вале ба ҳар ҳол худи Зайниддин Раҳимов яке аз мутахассисони хеле варзида дар соҳаи футболи кишвар ба ҳисоб мераванд, яъне ки таҷрибаи бузургтар дорад. ӯ медонад ки чӣ кор кунад, кадом бозингарро дар куҷо истифода барад, кадом бозингарро аз майдон бояд бигирад ва каси дигарро ба майдон барорад хубтар медонад. аз ин хотир ба хутосия омад ки Ҷозеф Акомадиро аз майдон бигирад. партов ба дохили ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот имконияти навбатӣ ва зарбаи пӯшноки аз ҷониби Муҳаммадшариф Саидхоҷа. дар анамин ҳолат ки вазъият ба хотири вазъиятро бартараф кардан буд, Равшан Азизов, Ҳасанбой Қаҳоров, партов ба дохили ҷаримагоҳи ҳосилоти Фархор буд. боз ҳам дифоъгари Паншер Равшан Азизов тӯбро ба самти пеш ҳаво медиҳад. Файзиддин Наҷмов баъди ба майдон баромаданаш дарҳол бо легионери дастаи Паншер бархурд анҷом медиҳад. дар натиҷаи бархурд ҳарду ба замин меафтанд. довар ишора мекунад ки бар муқобили Ҳасанбой Қаҳоров қоидаи бозӣ вайрон карда шудааст аз ҷониби Файзиддин Наҷмов. дар назди тӯб дифоъгари дастаи Паншер Фирдавс Алиназаров қарор дорад. партовсои хеле хуб дорад бозингари мазкур ва Қурбонбой Шералиев ишора кард ки тӯбро ба самти ӯ ҳаво диҳад ва дар анамин ҳолат вазъият бартараф мешавад аз ҷониби дифоъгарони тими ҳосилот. Капава Япеву, Рудольф Патрик, Фаридун Шарипов, Лонгҷисонг, Муҳаммадшариф Саидхоҷа ва зарбаи мустақим аз ҷониби бозингари рақами 70 дастаи ҳосилот Гомбер Рудольф Патрик буд. дарвозабони тими Паншер ин вазъиятро бартараф мекунад. дӯстони азиз, ин дуюмин маротиба аст ки зарбаҳои мустақим аз ҷониби бозингарони дастаи ҳосилот равон карда мешавад ба ҷониби дарвозаи Паншер. ман чунин зарбаҳоро дар назар дорам ки қаблан пеш аз ин Ислом Зоиров низ аз ҳамин масофа зарбаи хеле қавӣ равон карда буд ки мустақиман ба дасти дарвозабони дастаи Паншер расид ва ин вазъият бартараф гардид. аз зарбаи кунҷи акнун Муҳаммадшариф Саидхоҷа тӯбро ба бозӣ медарорад. Файзиддин Наҷмов, партов ба самти Фаридун Шарипов дар ҳолати бозӣ қарор надошт бозингари мазкур. худи зарбаи Файзиддин аз масофаи дур ва ба осонӣ ба худ мегирад Петер Саркодия дарвозабони дастаи Паншер ин вазъиятро. Маел Аеси, Ҳасанбой Қаҳоров, Иззатулло Рӯзиев, Равшан Азизов сурат касб мекунад. Равшан Азизов партов ба самти Рустам Кучкаров буд. ҳуҷуми бозингарони дастаи Паншер аз канори рости майдон Қурбонбой Шералиев ва довар чӣ ишора мекунад? довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷи аст. бубинед чӣ қадар вазъиятҳои хуб барои футболбозони дастаи Паншер аз зарбаи кунҷи ба меён меояд. аллакай шумораи зарбаҳои кунҷи хеле зиёд шуданд. барои футболбозони дастаи ҳосилот чунин имконият хеле кам аст ва қариб буд дар дафъаи охир ба задани гол даст. акнун ин навбат чӣ? партов анҷом дода мешавад, вале партофти на он қадар қулай барои зарба задан. Фаридун Шарипов, капитани дастаи ҳосилот, ин вазъиятро бартараф мекунад. партофти навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот, вале бубинед ки боз ҳам ин вазъият аз даст меравад. воқеан агар иқрор шавем, бозингарони дастаи Паншер аз рӯи омор аз дастаи ҳосилот ҳуҷумҳо ё худ фурсатҳои хатарнок хеле зиёд таъсис доданд дар назди дарвозаи дастаи ҳосилот. имрӯз бозии Паншер аст, вале ҳисоб баробар барои зинда мондан дар ҷадвали мусобиқа ва дар ин ҳолат довар ишора мекунад ки ягон хел қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. бозингарони дастаи
پانشر توپ رو با خود میگیرند. در مرکز میدان گزارش خیلی زیبا از جانب فوتبالباز رقم 19 این دسته فردوس علی نظرov بود. با زمین افتانیده می شود و داور اشاره میکند و کارت زرد هم میدهد به فریدون شریپوف کاپیتان دسته حاصلات. در حیات دسته پانشر بازیگر عوض کرده می شود. با جای فوتبالباز رقم 70 این دسته رستم کوچکارو با میدان فوتبالباز رقم 80 محمود غیروف میبراید. حسنبای قهاروف از جانب سر مربی این دسته مصلحت های مفید میگیرد. از مرکز میدان با بازی میدارند. رفتی رقابت رو بازیگران دسته پانشر پرتاب به سمت دروازه حاصلات و دلیر عزیزوف خیلی خوب این وضعیت رو برطرف میکند. اصلا بازی دسته پانشر در موسم این ساله باز هم اشاره میکنیم که اونقدر بد نبود، فقط در نزد دروازه حریف چیزی نمیرسد با آنها وگرنه امکانات های خیلی زیاد رو به میان میارند، ولی نقطه آخر رو گذاشته نمیتوانند بازیگران سفید پوش. در رفت موسم این چیز بر الان مشاهده میشه. فردوس چکالوف، اسلام زویروف، فریدون شریپوف، بازی توسط محمد شریف سید خوجا، کپاو یاپو و تو باز وضعیت از دست می رود. هجوم بازیگران حاصلات اسلام زویروف ضربه مستقیم این بازیگر ضربه خیلی خوب دارد از مسافت دور، ولی این نوبت آنقدر ضربه خوب نزد و مثل که در رفت ضربه زدن در نادرست انجام داده شد از جانب اسلام زویروف و از این خاطر کم نادرست حرکت میکنند. فردوس چکالوف، صدای مخلصان دسته پانشر بلند می شود و زمین افتانیده می شود با فیض‌الدین نجموف از جانب بازیگر رقم 80 دسته پانشر محمود غیروف، بازیگری که نو با میدان آمد. فریدون شریپوف دوستان عزیز پرتاب به داخل جریمه گاه و دروازه‌بان تیم پانشر این وضعیت رو به خوبی برطرف می‌کند. فیضی نجموف، محمد شریف سید خوجا، یک بازی خیلی زیبا از جانب این فوتبال باز، اما به نتیجه بود، به فایده بود چون این عمل رو اجرا کردن. بر مقابل بازیگر رقم 88 دسته پانشر از جانب فردوس چکالوف قاعده بازی ویران کرده می شود. بر مقابل دولتبک سید امینوف و امکانات نوبتی از وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان تیم پانشر. روشن عزیزوف در نزد توپ پرتاب به داخل جریمه گاه، امکانات خیلی خوب و در همین حالت باید صدای هشتک داور رو منتظر میشد بازیگر دسته پانشر روشن عزیزوف برای انجام دادن ضربه و اکنون از نو ضربه زده می شود، ولی به هر حال امکانات خیلی خوب بود. فردوس علی نظرov امکان داشت که با یک رسش توپ رو به داخل دروازه وارد کند، اما داور اشاره کرد که حالا من اجازه نداده بودم برای انجام دادن ضربه. روشن عزیزوف پرتافت دیگر باره او، حسنبای قهاروف کوشش میکنه برای توپ رو گرفتن. دولتبک سید امینوف در مقابل لانگجی سانگ. باز هم تغییرات در حیات دسته حاصلات به میان میآید. با جای فوتبالباز رقم 7 این دسته اسلام زویروف با میدان
акуяи бортени гияши мебарояд. Ислом Зоиров барои чи аз майдон гирифта шуд, фикр мекунам ба сабаби ҳамон осаби на он қадар хурди ӯ аст. Вагарна дар майдон бозингари калидӣ буд, зарбаҳои хеле зиёд равон кард. маҳз тавассути ӯ чанде аз ҳуҷумҳо барон монда шуд. фикр намекунам ки арзандаи тағйирот дар ан ҳамин ҳолат буд, вале фикр мекунам он осаби хурда каке ки дар рафти бозӣ бардошт, ин боис гашт ки ӯро аз майдон бигиранд. Файзиддин Наҷмов, гузариши хеле зебои Файзиддин Наҷмов. Муҳаммадшариф Саидхоҷа наздик мешавад ба дарвоза, бояд зарба анҷом дода шавад ва зарбаи Муҳаммадшариф Саидхоҷа аз ҷониби бозингари рақами 17 дастаи Паншер Равшан Азизов бартараф карда мешавад. ҳуҷуми бозингарони тими Паншер, Маэл Аеси. тӯб аз майдон берун нашудааст? Не, тӯб аз пои Маэл Аеси аз майдон берун шуд ва ин эътироз ҳеҷ суде надорад. зиёдтар аз 10 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ. ҳисоб ҳамоно 1-1. ҳоло ғолиб дар рафти бозӣ муайян нест. ҳуҷуми бозингарони ҳосилот, зарба мезанад футболбози рақами 70 ин даста Нгомбе Рудолф Патрик. аммо зарбаи на он қадар дақиқ, зарбаи заиф аз ҷониби легионери дастаи ҳосилот. Даст Шақалов. Маҳмуд Ғайуров кӯшиш кард, вале тӯбро аз даст дод дар маркази майдон. Ҳасанбой Қаҳоров ҳуҷуми бозингарони Паншерро идома медиҳад. партов ба самти Қурбонбой Шералиев. Равшан Азизов, партов ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти хеле хуб, вале қомати на он қадар баланди бозингари рақами 88 дастаи Паншер Давлатбек Саидаминов монеа мешавад барои гол задан, вагарна дар ҷои ӯ агар футболбози рақами 50 ин даста легионер Маэл Аеси мешуд, шояд бо сар тӯбро дохили дарвоза карда метавонист. дар ан ҳамин ҳолат осеб мебардорад футболбози рақами 88 тими Паншер Давлатбек Саидаминов. Далер Азизов, партовти ӯ ба самти пеш. бозам ҳуҷуми футболбозони Паншер. Маҳмуд Ғайуров, гузариши хеле зебои ӯ ва Маэл Аеси ва бубинед чӣ гуна бартараф мекунад Далер Азизов ин вазъиятро. дарвозабони тими ҳосилот Фаридун Шарипов. Муҳаммадшариф Саидхоҷа, Файзиддин Наҷмов. гузариши Файзиддин Наҷмов, вале тӯбро аз даст медиҳад ва қоидаи бозиро вайрон мекунад. Файзиддин Наҷмов дар муқобили футболбози рақами 55 ин даста Иззатулло Рӯзиев. Иззатулло мисле ки андаке осеб бардоштааст. ҳамагоҳ мунтазири зарбаи Равшан Азизов буданд. Маҳмуд Ғайуров. тӯб аз майдон берун мешавад ва бозингарони Паншер аз аут шурӯъ мекунанд. Иззатулло Рӯзиев. ба ҳар ҳол мусовӣ ҳам барои бозингарони Паншер натиҷаи на он қадар бад ба ҳисоб меравад, чунки таносуби имтиёзҳо бо дастаи Ҳулбук дар охир санҷида мешавад. дар назди ҷаримагоҳи тими ҳосилот футболбози рақами 99 дастаи Паншер ба замин хобидааст ва мухлисонам эътироз доранд ки қоидаи бозӣ бар муқобили ӯ вайрон шуда буд. пеналти иддао доранд, вале довар ишора мекунад ки
چیزی نبود در اونجا. برعکس در مرکز میدان قاعده بازی ویران شد بر مقابل بازیگر دسته پنجشیر و از آن همین موقع ضربه جریمه‌ای اجرا میکنند بازیگران تیم پنجشیر. پرتافتی فردوس علی نظرов برمیگردد. محمد شریف سیدخوجا پرتاف به سمت رودولف پاتریک بود. امکانیت خیلی خوب برای محمد شریف سیدخوجا نزدیک میشه به داخل جریمه‌گاه و داور اشاره میکند که قاعده بازی بر مقابل او ویران شده است. برخیز میگوید نصرالله کبیروف محمد شریف سیدخوجا را. فردوس شکالov امکانیت خیلی خوب برای هجوم را ادامه دادن برای بازیگران پنجشیر. عزتالله روزیف دولتبک سیدامینov پرتافت او به داخل جریمه‌گاه با اونجایی که حسنبای قاورов قرار داشت. فریدون شریفov توپ را صاحب میشود و بازیگر رقم 88 تیم پنجشیر دولتبک سیدامینov روی زمین خوابیده است و داور هم رفتی بازی را منع نمیکند، مثل که او سه برداشته است. هرچند اشاره میکند که بازی را ادامه دادن نمیتواند، ولی نصرالله کبیروف به این چیز اهمیت نمیدهد. باید بازی ادامه یابد. محمود غیورov، روشن عزیزov، حسن، بله به سمت حسن باید پرتاف انجام داده شود. اما قامت نه آنقدر بلند حسنبای قاورов لگیونر دسته پنجشیر. امکانیت خیلی خوب برای بازیگران تیم حاصلات. محمد شریف سیدخوجا با اندک رسیش میتوانست توپ را داخلی دروازه کند، ولی هرچند رسیش بود اما ضربه یا خود سمت توپ جانب دروازه نبود. محمود غیورov، فریدون شریپov پرتاف به سمت لانگجی سانگ. محمد شریف سیدخوجا موقع میگیرد و برای ضربه زدن آمادگی میبیند، اما پیش دستی کرده فوتبالباز رقم 17 تیم پنجشیر روشن عزیزov این وضعیت رو برطرف میکند. یک بار با احتمال زیاد دو نفر بازیگران پنجشیر با میدان بیان. سر اول متوجه میشیم به هجوم نوبتی فوتبالبازان دسته پنجشیر و امکانات خیلی خوفناک. ضربه محمود غیورov با ستون دروازه بر میخورد. دلیر عزیزov با توپ رسیدگی کردن نمیتواند و اگر ستون دروازه نمیشد ما شاید حساب 2-1 را به نفع فوتبالبازان دسته پنجشیر میدیدیم. امکانات نوبتی برای فوتبالبازان تیم پنجشیر حسنبای قاورov، قربانبای شرالیه پرتافت قربانبای به داخل جریمه‌گاه و دلیر عزیزov توپ را به دست میگیرد. خب دو نفر فوتبالبازان دسته پنجشیر برای برآمدن آمادگی میبینند. فوتبالباز رقم 33 حسن خالو و فوتبالباز رقم 5 تیمور حسنov. آنها کی را عوض میکرده باشند؟ کیا را عوض میکرده باشند؟ پیو پاوا، فایزی نجمov با پیش میگذارد. دو نفر دفاعگران پنجشیر با او مانع میشوند. بله فوتبالباز رقم 50 مؤلف گل مایل آیسی از میدان گرفته می شود و همچنین دولتبک سیدامینov از میدان گرفته می شوند و با جای آنها تیمور حسنov و همچنین حسن خالو با میدان می براید. امکانیت خیلی خوب برای بازیگران پنجشیر. یک بار دو نفر با سمت توپ حرکت میکنند ولی مانع میشوند دفاعگران حاصلات، مخصوصا خودی برکتالله نعمتالله زاده و کپاو یاپیو در این حالت نمیگذارند که بازیگران پنجشیر با پیش گذارند. همین گونه امکانیت خود را از دست دادند بازیگران دسته پنجشیر در رفت رقابت. آنها چندین مرتبه نزدیک شدند به دروازه حاصلات، با دروازه دلیر عزیزov با بازیگر دوازدهم یعنی مخلصان به شمار دسته هم به نفع خود دسته پنجشیر به حساب می‌رود. اما تو به دست بازیگر مذکور رسیده بود. در این حالت
ҳуҷуми бозингарони Паншер, Қурбонбой Шералиев, партов ба самти пеш, ба он самте ки бозингари рақами 5 ин даста Тимур Ҳасанов қарор дошт, бозингаре ки навакак ба ҷои Маил Аиси ба майдон баромада буд. хуб, ҳамлагари дастаи Паншер иваз шуд. дӯстони азиз, гуфтем ки Маил Аиси аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ Тимур Ҳасанов ба майдон баромад ки дар маркази хати ҳамлаи дастаи Паншер бозӣ мекунад. аут ба фоидаи футболбозони Ҳосилот. Файздин Наҷмов барои партофтани аут омодагӣ мебинад, вале мисле ки ӯ ин вазифаро иҷро намекунад. фикр мекунам барои вақт кашол додан аз ҷониби бозингарони Ҳосилот он қадар айни муддао нест, чунки 3 имтиёз болотар аз 1 имтиёз аст барои онҳо, барои мустаҳкам кардани мавқеи худ дар ҷадвал. ҳуҷуми бозингарони дастаи Паншер, Маҳмуд Ғайров. 4 нафар бозингарони Паншер ба самти пеш ҳаракат мекунанд. футболбози рақами 19 ин даста Фирдавс Алиназаров кӯшиш кард ки ба тӯб сари вақт бирасад, вале ва дарвозабони тими Паншер аз мавқеи худ берун мебарад. ҳолати хеле хатарнок ва ин вазъият мисле ки бартараф шудааст. Қурбонбой Шералиев бархурд, мубориза барои ба даст овардани тӯб ва муваффақ ҳам мешавад. бисёр таваккалкориҳо кард дарвозабони дастаи Паншер дар рақобати имрӯза. дар бисёре аз фурсатҳо аз мавқеи худ хеле дур, ба фосилаи хеле дур аз мавқеи худ берун баромада буд. Маҳмуд Ғайров 3 нафарро фиреб медиҳад. партов ба самти Тимур Ҳасанов буд. имконияти хеле хуб. партов ба самти Ҳасанбой Қаҳоров, вале дар ниҳоят ин вазъият ҳам бартараф мешавад. сония ба сония наздик мешавем ба охири қисмати аввали рақобат. довар чӣ қадар илова мекунад. Иззатулло Рӯзиев. партофи футболбози мазкур ба дохили ҷаримагоҳи тими Ҳосилот. имконият ҳаст барои зарба задан, вале ин зарбаи сахт нарасад, кӯдакона буд аз ҷониби легионери дастаи Паншер Мутенгударян. хуб, ба рафти рақобат ба қисмати дуюми бозӣ дӯстони азиз аз ҷониби довар 6 дақиқа илова карда шуд. 6 дақиқаи дигар вақт доранд футболбозони ҳар ду тараф барои ҳисоби бозиро тағйир додан. аммо ҳисоб 1-1 аст дӯстони азиз. Иззатулло Рӯзиев. 5 нафар бозингарони Паншер як-якбора ба пеш гузаштанд. партов ба самти Ҳасанбой Қаҳоров буд. Қурбонбой Шералиев, Фирдавс Алиназаров. гузариши ӯ аз бозингари Ҳосилот бартараф мешавад аз ҷониби Япеу Капава ва ту ба қафо баргардонида мешавад. имконияти хеле хуб. Ҳасанбой Қаҳоров. гузариши хеле зебои бозингари мазкур. зарба анҷом дода мешавад ё не, вале ин партов ба самти Тимур Ҳасанов буд. агар худи футболбоз зарба мезад, фикр мекунам ки ба истилоҳ қулайтар буд барои ӯ дар ҳамин мавқеъ зарба задан. акнун аксулҳуҷуми бозингарони Ҳосилот. Файздин Наҷмов. гузариши хеле зебои ин бозингар аз ду дифоъгари дастаи Паншер, аз 3 нафар, вале билохира тӯбро аз даст медиҳад. 3 нафар як-якбора иҳота кардан Файздин Наҷмовро дар назди ҷаримагоҳи тими Паншер ва ин вазъиятро бартараф мекунанд. ба хубӣ бозингарони дастаи Паншер. дарвозабони ин даста Петер Саркодия. партофи футболбози мазкур ба самти пеш.
بازیگر نوبتی در حد دسته حاصلات عوض کرده می شود. دوستان عزیز محمد شریف سید خوجا از میدان گرفته می شود و بازیگر رقم 14 محمد رسول لطف‌الله با میدان می براید. محمد شریف سید خوجا که از بازیگران خیلی فعال در بازی امروزه بود، ما از توسط او فرصت‌های زیاد و هجوم‌های زیادی دسته حاصلات برام مونده شد، ولی بالاخره اونگی چند دقیقه باقی موندن تا انجام بازی از میدان گرفته می شود با جای محمد رسول لطف‌الله با میدان براید. تغییرات زنده رحیموف هم در دقیقه‌های آخر کار نمی‌دهد برای حساب بازی را کشیدن. فایزالدین نجموف بود که توپ را به خود گرفتن نتوانست. عزت‌الله روزیف حسنبای خالبویف نمیتواند توپ رسایی شده. امکانیت نوبتی برای فوتبالبازان تیم حاصلات، دو نفر لگیونران به پیش میگذارند. بیلی اباما پرتوفتی او به سمت فایزالدین نجموف. از این فرصت باید ضربه اجرا کرده شود فایزالدین نجموف، ولی این چی ضربه بود؟ ضربه خیلی بلند در اجرای فایزالدین نجموف، وگرنه دفاعگر تیم پنچر رو ببینید که از موقع خود حتی حرکت نکرد. موقع آزاد بود برای ضربه زدن، ولی ضربه نادرست از مسافه نزدیک از جانب فایزالدین نجموف بود. عزت‌الله روزیف پرتوفتی او به سمت حسن بای قهاروف. تنگو دریان قربانبای شرالیف پرتو به داخل جریمه گاه، ولی فرصت ها پای هم از دست می روند برای هر دو طرف. امکانیت خیلی خوب برای بازیگران حاصلات، ولی توپ رو با خود قبیده نمیتواند. بازیگر رقم 70 حاصلات رودولف پاتریک. عزت‌الله روزیف باز هم حسنبای قهاروف، ولی امروز روز این بازیگر نیست. لگیونر دسته پنشر مثل که تماما در رفت بازی امروزه به قول بازیش نچسبید. هجوم بازیگران تیم حاصلات در آخرین دقیقه با زدن گل دست می‌یابند یا نه نشد. خب دوستان عزیز، همگی چند ثانیه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی. یادآور می‌شویم که رقابت دور 22 چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته‌های لیگ عالی در اجرای دسته‌های حاصلات فرخار و پنچر نویه جلال‌الدین بلخی بود. حساب 1-1 است. فوتبالبازی دسته پنچر مایل ایسی با زدن گل دست یافت. سراول لونگ جی سونگ با زدن گل دست یافته بود. حساب 1-1 است. در قسمت دوم دیدار حساب تماما تغییر نیافت و هر دوی دسته ها به یک امتیازی نزدیک شده ایستادند. امکانات برای فوتبالبازان دسته پنچر ضربه زده می شود، ولی ضربه او را مانع میگذارند. پادای بازی ویران می شود بر مقابل رودولف پاتریک. فریدون شریپوف. امکانات آخرین برای فوتبالبازان دسته حاصلات رودولف پاتریک. نه رودولف پاتریک نبود، نه اکنون رودولف پاتریک با تو صاحب می شود. فردوس چاکالوف پرتوفتی او به سمت پیش. قربانبای شرالیف این وضعیت رو برطرف میکند. قربانبای شرالیف حسنبای قهاروف از کنار راست میدان سرعت میگیرد. پرتوفت خیلی زیبای این فوتبال باز تو برگردونده می شود به حسنبای. امکانیت خیلی خوب برای ضربه زدن و حسن تیمور حسنوف چیکار میکنه در این حالت؟ وضعیت آخرین دسته پنچر هم فکر میکنم از بین رفت. نه محمود غیروف پرتوف به داخل جریمه گاه. امکانیت حسن خالبوی و برطرف میگردد. خب دوستان عزیز، انجام رقابت دسته های پنچر نویه جلال‌الدین بلخی و حاصلات فرخار با حساب 1-1 مساوی انجام یابد. فردوس خرسند بودم که این رقابت رو برای شما شهر و توضیح دادم. تا بازی های دیگر پیروز و پاینده باشید.